Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden keri Amerika Donald Trump ula berthen ban Hiar Thma Biang yagi Islam nuklear ke Iran. Ya kani ula benpau ha Truth Social ha bekran halur ke jingjulor ke Islam nuklear ke Iran hadian belasiat namding ke US ha kini khandiat tayo beladap. Ke jingkran utram ke hadian bu menteri kambari ke Iran Abbas Arakchi ula benpau ke jing siap namding ke US yagi Islam nuklear jong ke Iran ke penong ke jingjulor ke bejurba. Hendrai ula penpau baka Iran kan sangi nak bentar jing temu penriu spa hakal yang jing penwi nuklear dak baong baka long ke jing job yaki scientist bat kalong ke jing sngo sarong ya kari ula ong baka Iran keladap rai baka pedang ke jing soi kular halor nuklear namar bakam yo alat ban penriu spa hakal jing penankam uranium Trump haba penpai nya yakini ke jing kran Abbas ula kubur baka jing penjat kalong ke julor bha dak baong Ngin sa penjat biang ladadang Donkam. Laban kedua bah ke arpu atrik jeliu ke US kelas nok tilang bat ke Israel ban thernam ding yaki lai tali ke Islam nuklear ke Iran. Hadian kani ke Israel bat ke Iran ke benjur ban sange yasian lingba ke jing penyesuk ke US bat ke Qatar bat ke jing sange Thma jong ini ki artli kiri kelas dang nadu ke arpu sautari ujeliu.